Kani gidi gitu dasar MEGHALAYA pengipten subhai pi baro syakani thup kubor minta kejan me chuan pha shaki kubor ke bnyai pe chwai ke mat bekong san ngat kaling sun India AI 171 ha ka jingja accident hajan Ahmedabad ya cha ki kamban pelat yem Kindet kinong yalam perthai halor ke jingja accident kaling sun India Ahmedabad. Kubur ka sonam ya ka jingedan benta ompat tip yo runar bathau but halor kani ka kam pedikna UDIG. Bat kajing syak peniap Raja Raghuvanshi kadai kepelat mulupa ong Menteri Sarkar Jela uba ALHEC. Ki kubor ki babnya. Kawai ka lingsun AI 171 jong ka India ka batmu banlet sha London kalangat ha kajingja accident hine kesingi Ahmedabad tang kendiat por hadien bakalaki usha sun. Kani keling sun Boeing kalakit ya arspa sapu arngut ki brio bekenthup ya arngut ki pilot shipongut ki crew lani nong trei bat ki nong let nong wan na India UK Portugal bat Canada ki kenhun pelat em bekenthup yan rio teli ki NDRF unit ladapan pha bat ya ki bala mensau la sumar Ahmedabad Civil Hospital ha kejuk ke por labu ru yo number passenger helpline iwei pra not san rio kendai iwei sau Menteri Ketenat Civil Aviation Ram Mohan Naidu lebat ki ofisar ke lawan poisha ketika jaka. Hakejuk ke por. Menteri Rangba Berim ke Gujarat Vijay Rupani ulalong uwei na pedeng ki basyong ha ketika lingsun. Nakaliang Menteri Ketenat Kampo yang kesal kapteng Amit Shah ulawan poi ha ketika jaka. Haduk mentah ompat tip haduk kat nungut ki belayap pat mensau ketika jingja. Kajing tokit katang ya cekmat. Kinong ilang perthai ki lapan pau ki jingsong sik thang halor ka jingja accident ke lingsun AI 171 jong ka India Ahmedabad hene kesngi keblaya lam sha ka jingdu no jong ki babun ki min siemprio. Menteri Rangba du ka UK Ukir Starma habakran halor kani ka jingja ulaong bakalalong ka jingkendit. Kani ka lingsun Boeing 787 kalami banlet London Gatwick haringkat arspa saupu arngut kinong let nong wan ki basyong haka bakenthup ya shis pa andrup kendai ngut kinong India san pulai ngut ki bana ribilat hinyongut ki bana Portugal but away bana Canada Menteri Rangba du keriu Narendra Modi ulai krem Menteri Ketenat Civil Aviation Ram Mohan Naidu ubadan Ahmedabad ban kmi bnia gia kilat jingaram Hakajing thok kerinsan la patai X. Menteri Rangba du keriu Narendra Modi bat ke Presiden keri ke Drupadi Murmu kelapan pau kajing sosi alor ketika jengja. Haduk mentah, ompat tip haduk kat nungut ki belayap pat mensau ketika jengja. Kajing thok kit kadang ya cekman. Habapai sa kajingja syak peniap jinglet honeymoon hasora kapalapan kendet ika jela barok kuwai UDIG Eastern Range Davis NR Marak ulapan dikenaba ka Sonam Raghuvanshi kala kubur bakadan bentah ka jingi selaban peniap yalau kurim Raja Raghuvanshi hindre ka jing tokit kadang ya bat kampat pois ka jengkut namar ka jengkeli ka ba khamat kalong manu pelapan wandur ya kani ka kambean hindre namar ka jengkino mar kiliang jong baro arngut ka Sonam bat uraj Kejing pen itu ya urunar bathau but halor kani ke kambean kampat long kebesai. Has confessed that she is a part of the conspiracy, but the question about as to who is the mastermind that needs to be established because she is blaming Raj, whereas Raj is blaming or putting the blame on Sonam. We are establishing the fact through interrogation, and we will be also based on their statements we will be verifying whatever she says, and then we will be able to say how much or what kind of transaction have taken place.
Menteri Sorkar Jelau ba Alexander lalu hek laong ba kajing syak peniap jong Raja Raghuvanshi gade kabla temu lupa bat gade ka kambean kabla de ban penbet bala keno penuan dro de kurim ke jong ke Sonam Raghuvanshi ha bakren chkla patai khubor uba hek ula banjur ba ki pat ba ke Sorkar Jelau kala dawa haring kat kajing penstom ka perking kat kum kaan persyak ki besyak keno don keti kajing tokit ke bedang yat kala wanra kajing sokia lor kajing la bendon keti jo ki babon ngot kinang isla ha kate jing penyap ke bashir kai. So this is a pre-planned and organized crime. It is initiated by the Sonam Murni, the Sonam Raghuvanshi, the wife of late Raja Raghuvanshi. This is a pure organized and a pre-planned crime. They want from, I think, maybe right from beginning, they want to eliminate the Raja Raghuvanshi. Kumshi bentaban penklan yakila jeng semar ki cakanong kendong MLA Kamawati uba Charles Margar hene kesngi ulai kendo ya u simbut menteri rang ba kejelau ba presun tensong man IT ke dor khas ban kerpar ke jeng tiu ke dane ke wei ne ki atli ki sub center ke bela don lupa ha mau rong sya ke primary health center uba marngar ula banjur halor ke jengdon kam bekerki pen bhai ki jengtei ki bekongsan ha ke kwat ke khia da ke bekedo ba ka CHC ke bladon lupa ha sning ka don kumbak khat nyo kilometer bat ke jingkin tiu ke dan kan ai jing mento ya palak khat ar hajar ngut kinong sok snong ha pok kathan nakaliang usembut menteri rang ba ke jelau ba tensong ula kular ya unong mi khmat ba un sashim khiai ka kam ba katanat badai khmi ban le ya ke bedon kam hakni kesngilai don lang UMLA ke nopo uba Meral Bonds im Adin mengelak dan penyesong meniperkat kat kesejuk kirang basnong banwan ban kerpat syah Sorkar leban Deputy Chief Minister Jong Isa Pastu ban upgrade no ya ka maurong sub center syah ka PHC te kapasot tanat kalong ba nakaliang Jong I Deputy Chief Minister Jong I ila penpau ya kecik sokia no kan ila penpau bagi sekolah sode syahima in upgrade no ya kenika sub center PHC ka CBI Guwahati ne kasi kala kemno ya Nirma Lendu saha professor kalan puli zoology but dean of School of Life Sciences ne hu shalong haringkat Pranjal Sharma utrai ka company shimet na Guwahati kat bagi dangi don bentah ke jeng ba pisa ka ba lai pon sau lai lak tingka Guwahati University Guest House habede bekeni la pengat mu kot duma ka khatway terik ujeliu kat kum ke jeng tip ni kita long kubor halor ke jeng keno ba kiti ki arngut kilai sela ban yo ki supply order ba ke jeng pelai bill na ka bentah ki tiar ki bede bat ka liang ka science ling ba ki kambam sab ke CBI kala pen up shrip ban yo ban bat ki markman kijeng kenra ki babun ki jaka kalaya lam sya kijeng kurup no ya ki babun ki kot kisla ya kini baro arngut lawan bani lam sya ki bishar competent code ha Guwahati meta kesngi kijeng tokit halor kini kadang ya chakman ka office jong ka district social welfare kijeng trelang bat ka office jong deputy commissioner bat ka district hub for empowerment of women riboy kala pelai pat bahinan kesngi ya ka nashag mukbarat abian hanong po Deputy Commissioner Abilash Baranwal ulapli pat ba ya kini kajing lang bakentop ikajing penbena pat ba halor kajing ma jo kajing di drug ban halor ka phang pedeng jet ikajing im om yo drug lani choose life say no to drugs kini kasi jam bala pentri kam dak tanat social justice and empowerment ketemu ban kentiu keri India kebalat no drug community reason why government of Meghalaya and government of India is focusing so much on the problem of drug abuse is because of the ramifications that it has. It does not only harm the individual, but this is one such case which harms the individual, the family, and the society at large. ka district commerce and industry center charangre tura ne kasi lapan long ya kajing ai kuble khat do na benta ki beyo jing kai make up artistry bashibnai lapan long ya kani program ha kajing trelang bat ko Rajiv Gandhi computer training center haringkat bat ka nursery teacher training academy Shillong ha ka balala ban ai jing kai ya ar pusan ngut kinong ishim benta na du ka khat artrik unai jemang du ka khat artrik ujeliu
Deputy Commissioner Jongka West Garo Hills, Vibhor Agarwal, IAS, ulay simbanta kumukongsan hakani kisngi. Lasam ki sirnot baka jingsiyo ko beshi hajar tingka pala ru ke Annual Office Magazine Jongka DCIC. Katwisha ke sangma kalapan pau ke jingsongo nakabenta ni kasien jam kablala pan ajing hikai so ye ki jan ki itnat ki jan ya tho but makeup lani ke jing hikai hakalan pin bhabrio. Grateful to DCICI Tura for the great initiative and giving this opportunity and making this training a reality. And I would like to thank Ms. Tatiana Momun for all the efforts she made us to help to create, transform and empower. Ka Eastern West KHASI Hills District level inter-school Subroto Mukherjee Cup football tournament 8,000 kelas dang hene kesngi hamadan dom maulum pendeng umyong mairang. Lapelong ya kini gelimpung ile kai ke District Sports Officer West KHASI Hills hakajing snok ketilang bak District Sports Association mairang. Kidon haduk kendai ligi school ke belawan benekun haka under 15 but under 17 haka thup jogishin rang bat kinthai. Nakaliang kikinthai ke St. Joseph High Secondary School, Nongkashan, kalai kun persya ke Binther Secondary School, but nakaliang kishinrang, Kalangtor Secondary School, kalai kun persya ke St. KHASI Secondary School, Mairang. Mentang ini pek ke jenglong jengman ke swim benang atura, ke jeng kreat kalong 8 degree Celsius, ke jeng shit kalong 8 degree Celsius, ke jeng sengam kau hau meta ke singi kalong riu punyo nak shispa. Apa pai pat chanong ba shalong ke jeng kreat kalong kat pra point degree Celsius, ke jeng shit kalong 8 degree Celsius, ke jeng sengam kau hau meta ke singi kalong kendai punyo nak shispa. Kat bahaja waipat ke jeng kreat kalong 8 degree Celsius, ke jeng shit kalong 8% degree Celsius. Kejeng sengam kau hau mata kesengi kelong prapo nak kesispa. Kelak beno kejeng hap selap pagi kat tu kan nigi jaka, jong ketura, jawai bet shalong. Soban poi sebukut jong tup kubor ngi pe biang sai sin ya kimat bokong san. Ngat keling sun India AI 171 ha kejeng ja accident hajan Ahmedabad ya chat ki kamban pelat im. Kindet kinong yelam perthei lor ke jingja accident ke lingsun India Ahmedabad. Kubur ka sonam ya ke jingi don benta ompat tip yo runar bathau but halor ke ni ka kam benti kenau DIG. Bat kejing syak peniap Raja Raghuvanshi kedai belah temu lepa Ong Menteri Sarkar Jelau ba ALHEC. Di perlok ketung lapar sebukut jang tup kubor jing minta ke janmit. Hadap inti syambi ambil pila syai kesini. Kublai piparo. Gandhinagar to the plane crash site. 3 more NDRF teams are being moved from Vadodara. Meanwhile, Prime Minister